Reka mbasuhuze cyane ndetse nongera kubaha ikaze ku makuru mashya Please, tukaba twigarukiye mu gihugu cya Ukraine. Navugwa amakuru atunguranye cyane, amakuru agaragaza ko perezida w'iki gihugu cya Ukraine yitwa Volodymyr Zelensky yongeye kuba yakemeza amakuru agaragaza ko yifuza ibiganiro bye hagati mbega y'igihugu cye cya Ukraine ayoboye kuri ubu ngubu ndetse n'umuyobozi w'Uburusiya Vladimir Putin. Ubona ko uyu Zelensky mbega yashize akagaruka ku murongo nyuma yo kubona ko intambara ishobora kutazamugeza wenda ku ntsinzi yifuza. Amakuru aravuga ko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yasabye ko habaho inama y'imbonankubone hagati ye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu rwego rwo kongera kugerageza gushakira umuti intambara maze imyaka 4 Uburusiya bwagabye ku gihugu cye cya Ukraine. Ni mu ibaruwa Zelensky yandikiye Putin, perezida w'Uburusiya. Uyu Zelensky yavuze ko byaba atari byo kwicara gusa akarebera mbega abona igihugu cye kiri kugenda gisenyurwa ndetse n'uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gushyira imbaraga cyane mu ntambara bahanganyemo n'igihugu cya Iran, mbega ngo we yicare abona ko intambara ye cyangwa se igihugu cye cyatereranwe batagira icyo akora, kandi abona ko ashobora kuba yasaba ibiganiro wenda nubwo bitari byemezwa ku ruhande rw'Uburusiya, ariko birashoboka ko biramutse byemejwe byatanga umusaruro nyuma y'uko byagaragaye ko Ukraine mbega idashobora kuba yakwifasha ngo irwane intambara, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kugaragaza ko zitazongera gutera inkunga igihugu cya Ukraine n'intambara bahanganyemo n'Uburusiya. Uyu perezida Volodymyr Zelensky yongeye kandi gusaba ko habaho guhagarika intambara mu gihe ibiganiro byaba biri kujya mbere hagati y'igihugu cye ndetse n'Uburusiya. Gusa icyo cyifuzo kikaba cyaratewe utwatsi kenshi na Vladimir Putin mu gihe cyose Zelensky yigeze kubiporopoza. Uyu Putin we akaba agaragaza ko nubwo bwose haba hari ibiganiro, ibitero bigomba gukomeza mbega bikagabwa mu gihe cyose nta masezerano yanditse cyangwa se y'imbonankubone aremezwa hagati y'ibihugu byombi. Ejo hashize kuwa kane nanone nibwo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashyigikiye iki gitekerezo, aho nawe ubwe yavuze ko byaba ari byiza cyane mu gihe abategetsi bombi uwa Ukraine ndetse n'Uburusiya bakicara bakaganira ari babiri, mbega bakaba bashakira umuti ibibazo biri hagati y'ibihugu byabo. Ibiro bya perezida w'Uburusiya Kremlin ubwo ni Moscow yemeje ko byakiriye ubwo butumwa kandi byiteguye kubugeza kuri Putin, bakanabiganiraho bareba niba hari icyakorwa mbega kugira ngo aba bategetsi babiri babe bahura bashakire umuti ibibazo by'intambara. Gusa nanone nubwo Ukraine yohereje iyo baruwa, amakuru avuga ko imvugo yakoresheje muri iyo baruwa igaragaza ko Ukraine ntabwo bifite, ariko nanone ku rundi ruhande igasa n'iyiyoroshya, aho uyu Zelensky yibukije Vladimir Putin mugenzi we w'Uburusiya ko ibitero bya vuba iki gihugu cya Ukraine giherutse kugaba ku Burusiya, mbese agaragaza ko nka Ukraine nayo gifite ubushobozi bwo kuba yagaba ibitero ku Burusiya. Uyu Zelensky nanone yongeye kubwira Putin ko nyuma y'imyaka 26 ari ku butegetsi, mbega uyu Putin amaze ayoboye Uburusiya imyaka irimo imujyana buhoro buhoro, mbega asa n'umubwira ko ari kugenda asaza yagaciye bugufi, mbega kubera ko amaze igihe kinini ku buyobozi bw'igihugu cy'Uburusiya. Aho mu magambo ye yaje agira ati Ukraine irasaba ko intambara ihagarara biciye mu biganiro bitaziguye hagati yanjye nawe, agusaba ko twabonana, yumva ko yarimo asaba kugira ngo bahure. Gusa nanone ayo magambo yagarutseho avuga ko uyu Vladimir Putin asa n'ushaje cyangwa se amaze imyaka myinshi ku buyobozi, akaba ariyo ubona ko yagaragaje ko agifite akanyabugabo, yumva ko agifite imbaraga imbere y'Uburusiya. Nubwo bimeze gutya nanone ntabwo ari ubwa mbere uyu mukuru w'igihugu cya Ukraine ashikirije cyangwa se yagaragaje icyifuzo cy'uko yaganira na perezida w'Uburusiya, ariko ibiro bya perezida w'Uburusiya bikaba byaramusubizaga ko kugira ngo abayobozi bombi baganire ari uko uyu Vladimir Zelensky yakemera kuza i Moscow mu Burusiya, akaba ariho ibihugu bibiri biganirira. Ibi rero bikaba bikunze gukorwa cyane cyane n'ibihugu by'ibihangaye, ubona ko uyu Vladimir Putin nawe atemera ubuhuzi ubwo ari bwo bwose bushobora kuba bwamusaba kuva mu gihugu cye
ko agiye kuganira na Zelensky mu kindi gihugu runaka, ubona ko we abifata nk'agasuzuguro. Ikindi nanone gikomeye cyagaragaye kubera iyi baruwa Ukraine yandikiye Uburusiya, ni uko bagaragaje ko batewe impungenge cyane no kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashyize imbaraga cyane mu ntambara zihanganyemo na Iran, ubona ko ari nayo mpamvu batereranye cyane uyu Zelensky igihugu cye cya Ukraine, ndetse akaba yamaze no kuba yaca bugufi kugira ngo arebe ko amahoro yagaruka. Kanda subscribe, twongereye gusubira mu kanya.